jon nene Zainab gere den no hakkunde modi mabbe e ben mabbe ko mo be suboto do ko modi mabbe gido mabbe on ka ko ben mabbe annabajo Allah on tay ala ko be wawi kambe be ka dina ko be julbe modi mabbe tay ma yaha be wata yiltude modi mabbe on andi ngila be mari bibbe dido ka kambe nene Zainab jiwo e gorko bay modi mabbe yahi be jododi e bibbe mabbe be en ka suudu mabbe jemma be inni jango subhanallahi alazim be wi kono yo bibbe jango goddo me wona e alyatima subhanallah be wi paske be mon jetti ka fa yahi habi dogole babinga ko imma jango be mo ware wonon alyatima ma babinga wore min mi wona alyatima den andi be fe iwede alyatima kambe bay be helli fama kono ko hollugol tum awa goddo e men jango perday be mo goddo e men jango wonay mo ala de o sonnajo do tabitay o jemma do est ce que o waway danade o jemma do est ce que o waway danade o jemma do modi makko e ben makko no fottude gere fi warindirgol kadi kombo dadata kombo mayata be do ganyi do be ala dum siko ben mabbe ganyi modi mabbe warama siko modi mabbe ganyi ko baabe mabbe be bibi e mabbe ben jango goddo me wonay alyatimaajo Allahu akbar kono Allah ko moddo musibbe julbe ndare histoire modja Abil As bay be yahi gere den wadi Badr Allah okki julbe ben polgal be ganyi ger on yimbe buswara nden nyande Abu Jahal wara nden nyande hoorebe heferabe Makka ben fop wara Allah okki julbe ben victoire be ganyi Badri nden nyande hoorebe heferabe buy wara kono Allah bay ko modjo ko yurmetedo Abil As modi nene Zainab o waraka kono be nangi buy kadi ko wiete kon kasobe bay be nangi tay joni modi nene Zainab Abil As mo tawa e nangabe sokabe ndare dey o tawa e nangabe sokabe Madina nela don e sahaba be landi jawle buybe wi joni kala e modon sokaado do bay tun hidon mari jawle ko onon radi men yaltini men Makka men acci jawle amen jattudon wobbe amen men acci cuudi amen men ari men fudditi wi amen o Madina a zero onon nangabe do ben fop si men warata mo kala mon ittay jawdi duudundi parce que nanyere julbe no besoin ni jawdi fu radama Makka dogi ari wernama Madina ko wodano ko Madina sendo dama donc on andi jawle den e wodike asko fami jama on no tampi Madina nela do maki yo itte yo jawle den itte joni non nouvelle on adda Makka wonde ma kala mo siddo mo mardo sokaado Madina kala mo siddo mo soka Madina yo dabbitu jawdi tel nela do landike fi yo nabe jonne Muhammad e sahaba ben fi yo on don hetto arta Makka nene Zainab taho bay bay arti be wi gere den be hewtiti nene Zainab humpitike wondema ko julbe ben foli be wi fa sajadat shukran lillahi nene Zainab be sujjani Allah weltanagol Allah ko Allah okki dina kam polgal ko be landi no wonbe artugol ben honto modiyan honto Abil As ardo wono moni parce que masibo wadi Makka ngo wadali ha hande hore be lamminanobe moko ba ben fo warama den nyande subhanallah ardo wono hippigite ardo wono suni ardo wono no yeso gon no nibbiti nene Zainab inna honto modiyan ardo wo ugino feja ha goddo go ari binni modiyan warama onni la modi ma waraka kono o nangama o sokama ndare ko yurmi ndaron ko foti ndaron ko weli ndaron gig baybe humpitike wondema modi mabbe nangama sokama Madina nela don landike jawdi do kadi ndare modya siko goddo e men no gasa habbayno cawdon inna no min ben awata sokude modiyan min ben be andi ko esra e mabbe no yo be accito esra e mabbe kono baytun ko sariya mo nela don wadi goddo wawa narde do nene Zainab taybe ala solution sina mabbe rewa lawol ngol nela do wallini ngol ko mabbe dabba jawdi o be jonna Madina modi mabbe sotte arta ko mabbe dabba jawdi kambe kadi no fu dabbirta non na de fi wonde ko ben mabbe woni nela do subhanallahi alazim nene Zainab be nati ka suudu mabbe ko wieten ko be ndari kore e payande fi en faamu be tay ko be mari ton ko senwol gotol senwol kange biro mabbe no okkunobe biro hombo nene Zainab hombo woni on nene Khadija be ngol nela do sallallahu alaihi wasallam gido nela do nyande be jombano tay ngol senwol nene Khadija okkunobe wandi kambe be arabu be nyande kala mariage biddo mabbe on be jettay gift special cadeau special be okka jiwo mabbe on nyande o yata ka modi makko nene Khadija nda jettuno ngol senwol kange okkibe tay non nela do sallallahu alaihi wasallam no anduno ngol senwol nene Zainab jettingol senwol noddi su goddo be wi ko kotirawo walla minyirawo modi mabbe siddo do Abil As modi mabbe be wi nabanan o sen nabu kun keso no kun omborini
nabo ha tawanalan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam baben am jonnanalan ɓe o wi'a Zainabu ko ɗum ɗo heɓi ko sottira modi mum yo nelaɗon jaɓanan ɗum ɗo ɓe accitanala modi am subhanallahi alazim musidɓe julɓe mi faala en wattan ɗo yila moƴƴa nene Zainabu ko julɗo Abil As nden nyande ko kefeero kono sabu giggol ko ɓe marani modi maɓɓe kon sabu love ɓe marani modi maɓɓe on tawi ɓe wakkili yettude o sen spécial mo ɓe marno tawi ɓe ala goɗɗum go sina oɗo ɓe jonna yo julɓe ɓen hendo oɗo sen yo modi maɓɓe artu kono waɗi ɗum ɗo sina giggol siko buyɓe innayno a yo heddo to ɓami wolannomo taw yahu min mi maraɗo komi jonna ala komi waɗa déjà na o julɗo no feƴƴiniri taw wo kono nene Zainabu na ɗum ɓe wanno ɓe holluno mofte ɗen wondema ko wiyete kon giggol ko hunde mawde hanande dankede hanande tambitede musidɓe julɓe tedduɓe giggol no foti giggol no weli kono ko sa heɓi yiɗo ma anda ko sa heɓi mo yiɗa anda nene Zainabu ɓe naɓi oɗo ɓe jonni oɗo yo naɓgol ɗo senwol ngol ɗo senwol hewti tawi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nelaɗon no toli ka julirde maɓɓe hakkunde sahabaɓe maɓɓe ɓen no disodirede no yewtede no noddede kala adduɗo jawdi yo aru wowla inde ko hombo aranɗa versa ko wiwaɗa kon on sa ƴettamo aranɗa on hota subhanallah woni ha turu mo nene Zainabu immini on o ari o ƴetti kun kesum o jonni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o wi ya Muhammad ɓay kanko ari o jaɓa nelaɗon ko nelaɗo o wi ko ayyo Muhammad kun kesu hun ɗo ko Zainabu ɓiɗɗo ma on jonnilan kum o wi ya ndaru ko woni ɗo kon jaɓa ɗum ɗo accitanamo modi makko hota Allahu akbar nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓodditi kon kesu hun ɓe towni ko woni nder ton kon ɓe tawi ko ngol senwol nene Khadija ɓe andita nene Khadija ɓe anditi ko giɗo maɓɓe yiɗunoɗo ɓe onni ko on jeynolngol senwol giɗo maɓɓe tambitiɗo ɓe fondo tawi goto tambitaki ɓe giɗo maɓɓe attiɗo tabintingol fondo maɓɓe on wi Muhammad nyande ɓe iwno ka fammere ɓe ari ɓe wi mi holita hakkille an ɗe dérange ko nene Khadija petta darino inni Muhammad fus wawama wadde ko an woni neɗɗo moƴƴo makka fof ko an ɓuri moƴƴude ɓe daarigol senwol ɓe tawi ko ngol giɗo maɓɓe on jeyno o ƴettingol o hokki Zainab nelaɗon ɓe daarigol ɓe wulli wullago tiiɗugo sahaba ɓe daari ɓe anda ko no nelaɗo woni wullude ɓe yitu nelaɗo no jogi senwol no wulla nelaɗo wulli moƴƴa sallllahu alayhi wa sallam on sa ɓe maki ko onon yo sahabaɓe hiɗon andi ngol senwol ko hongol ni ko honɗum ni ɓe wi men ganda ko Allah e nelaɗon andi nelaɗo maki wallahi ngol senwol ko Khadija ɓeygu am ƴettunogol okki Zainabu ɓiɗɗo amen o nyande mariage makko ngol okkunomo comme cadeau ko ngol Zainabu ƴetti addi fi sottirgol modi makko ɓay o mara goɗɗum sinangol ɗo ndaare ɗo kadi ko ha honto nelaɗon tippitino ha honto nelaɗon newanino ɓe sahabaɓe maɓɓe nelaɗon maki ko onon yo sahabaɓe wallahi ko hakke mon ni ko onon yahi waɗoye guere ɗen ko onon yahi remporti victoire on fi kala ko enen wonduno kono ɗum ɗo ko hakke men wiwɗen kala sokaɗo yo addu ko yoɓa ɓe maki siɗon faala si on newni As ibn Rabi yani Abul As ibn Rabi jonnitenmo ngol senwol ko ɗum woni nattanen Zainabu ngol senwol siɗon faala son jaɓanayla wallahi si tawi kadi hiɗon faala yen hettugol marengol ɗo yen jaɓugol si modi makko hoota wallahi mi felata goto e mo nde tawno ko hakke moɗon sahabaɓe wuɓɓe maɓɓe wulli ɓe wi nelaɗo sallllahu alih w sallam minen men ala konngol hoore konngol mongol minen min mara ko min wowla sommaki nelaɗo kala ko tawi on faala ko ɗum men faala yo nelaɗo ko min faala ko yo on weltano men ko kala ko tawi no wela on nelaɗo ko ɗum welata men ƴettengol jonni ton mo subhanallah nelaɗo maki nodda nelan Abil As ari o tawi ɓe hollimo fi senwol ngol ɓe maki engol senwol ko senwol Khadija ni mi faala ya nattorgo'ol ha tawa ya Zainab wi'amo yo marugol senwol moƴƴa min ngol no hitte an mi faalaka ngo'ol yo ngol yeeɓo nattorgol ɓay sahabaɓe am ɓe newni yo min accite hara Zainabu yoɓali hay fuy nattorgol jonni tanalan Zainab wi'amo yo maranan ngol ɓe sondimo ɗon kanko Abil As ɓe wi ko ayyo Abil As Allahu subhanahu wa ta'ala o wahayni e an aya wondema iw hande dagatako ka kefeero jomba sonnajo julɗo enen wonɓe leyɗe porto ɓen faamen anden Allahu on tippin aya spécial o wi dagatako hande kadi ka sonnajo julɗo joɗano gorko kefeero abadan jonnon Abil As ko kefeero o nata l'islam ɓeygu makko ko julɗo tawi himo weltade ko accita kon
o nani ngol ɗo konngol, o anditi giggol wongol hakkunde makko e Zainab. O anditi ko yiɗi kon nene Zainab, o anditi ko Zainab yiɗi mo kon, ha Zainab ƴettingol fiiluwol ngol senwol addi fi sottugol mo, senwol tawgol ko ɓurgol e hittude gurdam maɓɓe ɗam. Yeso makko ngol changi kanko Abil As. O hooti Makka, himo suni. O tawoy ɓeygu makko, nene Zainab haynimo tu welti immi jaɓɓimo. Wi modi an ari, alhamdulillah. Alhamdulillah modi an waraka. Alhamdulillah mi hetti modi an. Alhamdulillah ɓiɓɓe am ɓe wonali alyatima. Ɓay miɗo anduno Allah kan o wallay annabajo makko. Kono mi weltanike Allah tawɗo modi an luttade e ɗum. O yi ɓe yi kono modi maɓɓe kañum no suni. Yeso ngo weltaki. Ene Zainab inni ko honɗum waɗi. A weltaki ko artuɗa kon, tawtoɗa ɓeygure ma e ɓiɓɓe ma. Abil As wi wallahi Zainab, miɗo mari hande ko mapininmi. Hande ko nyalande duwanonde wonde ɓurde welde. Kono hande min miɗo mari ko sunininmi. Ene Zainab maki ko honɗum waɗi. O wi baben ma Muhammad ɓe soundike lanka noppi wondema iw hande gorko kefeero jombata sonnajo julɗo. Min non ala ko mi yiɗi ka aduna an ɓurma an. Si en seedi konno mi gardata. Ko honɗum tan ina ɗawna e solution men on joni. Ɓay oɗo aya tippike. Ene Zainab maki wallahi ala mo mi yiɗi affaire dewgal ɓurma an. Kono non Allahu enela ɗum no ɓuraninmi kala ko woni. Si Allah tippini on aya en seedi iw hande. Iw hande dewgal ala hakkunde men. Min mi susata yeddugol Allah enelaɗo. Subhanallah. Nene Zainab ɓe moɓi tipiji maɓɓe ɗin ɓe maki ko joɗɗinnolam Makka ko sabu ma an Abil As. Ko sabu modi an mi wonno hakkunde heferaɓe ɓen. Ko sabu modi an julɓe ɓen fof feri seni Madina, min ni mi accata ɗo modi an mi yaha. Ɓay non Allah sendi en a wi natali l'Islam, min mi yahi Madina. Nene Zainab ɓe immi ɓe seni Madinatul Munawwara. Abil As o woni ɗo ɓernde makko nden jaɓali jaɓugol l'Islam. O woni ɗo o continue business makko e hoore himo suni, e hoore himo tampi, e hoore o weltaki, e hoore ko o marno kon ɓuuɓu ɓernde ka suudu hande kadi ɗum ala. Ɓe wi duuɓi 6 timmuɗi nene Zainab no Madinatul Munawwara. Kiɗon andi non si hakkunde sahaba ɓe wi'ama ɓiɗɗo nelaɗo on artiɗo o sertama hande kadi. Enen tigi imagine ko jelo adondirta ka dambugal nelaɗo toragol nene Zainab. En wawa kontude ɗum. Ɓe wi yimɓe ardiwa ndiyam toragol nene Zainab duuɓi 6. Fiyen andu ko wiyete ko love, ko wiyete kon giggol musidɓe julɓe tedduɓe. Nene Zainab inni mi wakkilaki wi baben kala arɗo ɓay nelaɗo on no hollirɗen non ɓe forsata goɗɗo. Dagaki ka forsa ɓiɗɗo ma forsa yo kaari jombo mo. Nelaɗo on landoto nene Zainab ɓenna kaarijo ari toragol ma ko honno wiwɗa. Ɓenna wallahi mi falaka. Ɓay tun mi seedi e Abil As, mi monanaki Allah, mi monanaki nelaɗo yo Allah dandan, kono ni nelaɗo ɓernde anden mara place gorko go. Mi wawata idude goɗɗo go yafanela. Yimɓe ari kala aɗo nene Zainab inna mi wakkilaki mi falaka. Jonnon Abil As wiwɗen duuɓi 6 himo Madina, himo Makka, ɓeygu makko no Madina ɓe seedino. Tawi noon joni contrat waɗanoma hakkunde yimɓe Makka ɓen e yimɓe Madina ɓen. Ɓay gere ɗen feƴƴi Uhud, gere ɗen feƴƴi Badr, ɓe arno ɓe ari ko wiyete kon sulhul Hudaybiya.